na zemlji shodom. Mudro, smerno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Mire svima. I ljubavi Tvojemu. Čitanje iz svetog evanđelja po Marku. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Pazimo. Iz mrtvih smrtio smrt poprav. Isus živo grobje, život darova. Sviši pobjeduju poljuše, Hristos vaskrse. nebesa vrhodostanu dove. Što ne govori svoje, patrijarhova se čita dan. Hoće nešto da kažeš, što ne možda posle kad izađe. Danas se čita patrijarhova i to je sve što se danas kaže.